Sakri Sirkap Dhansari constituency ke paro Dipupen Dhansari la pendordoli wurpon put atowar non puanta akimisen atowar avelan. Sonsi dordoli la pen Dhansari aratatum non puanta towara puthak aki iklone mata kilok lone non puanta chini ne pusi hadak cherok towara tumpen pherangke kahumri damahut sitami kachethan arjudun long. Lasonsi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Dhansari ke wang husitami lamchak pitikang lapen Karbi Anglong Autonomous Council RCM Dr. Turam Mohang Sitami apong cecak tekang non cikrui John ni pen bangso atowar patang poputa surihini sosiara da thengno lamchak pitikang lapen halapulo kelemisi tilotoma hasnu sitami alang ni Facebook page along sitami lam thepang da konapi sitami non puanta bangso atowar papleng pon pede Dordoli lapen Dhansari rata tumaphan so patenga TV ason pamandet puta cherok tora tumpen chethan pon Lasi Karbi Anglong Autonomous Council mate non kachari bom BJP sarkar ningkan kep chari dada phisitami kaching thora mo mate towar ki ik avi pin lang lasi mo kaching thora mo ke wangke apor si ithan po pusi hodak arara tumpen nang than dun ki News Desk Report Public TV Karbi Anglong অক্টোবর মাহত টেন্ডার করা হব আর 2 লাইন রাস্তা হব ডিপু টু ধনশিরি রাস্তা লাগে